Francoščina, jezik plemstva in diplomacije, je za angleščino jezik, ki se ga uči največ ljudi. Tako da deluje kot drugi jezik 190 milijonom ljudem. A tudi butična slovenščina Francozom ni nezanimiva. Zgodbe govorcev delujejo kot met kock, naključje v igri. Prvič sem prišel v Slovenijo v letu 2003 kot turist. Potem sem se selil v Slovenijo 2004 in sem začel govoriti samo v slovenščini 2 leti kasneje. Sem se učil z ženo, ki je Slovenka, in s prevajanjem iz slovenščine v francoščino. In potem, po 2 letih, sem rekel ženi, da pač, če smo že tu, je brez veze, da se pogovarjava v angleščini, ker gremo in dajmo se pogovarjati v slovenščini. Iskreno povedano, 1 leto ni zadost, definitivno. Ampak vem, da prvič sem bila kar ponosna in sem bila zelo vesela. Takrat se spomnim, sem gledala televizijo, ko sem lahko razumela tednik, ne? Ko sem dejansko vse razumela, ne? In to je bilo po 2 leti pa pol, bom rekla. S tem, da sem bila zelo vztrajna. Jaz se spomnim, da nisem šla ven brez slovarja. Dejansko sem začel zares govoriti takrat, ko sem začel delati. Glede na to, da delam na televizijo, sem osvajal v začetku bolj tehnične izraze, ki jih sem potreboval za službo. Ne. V knjigi od Mimi Podkrižnik sem rekel, da se mi zdi slovenska družba nekako enolična v primerjavi s francosko družbo, ki je bolj multikulturna in tako naprej. In da tle v bistvu družba je, sem rekel, nekako dolgočasna. In moja tašča mi je grdo gledala od takrat in rekla, jaz že nisem dolgočasna. Tako da sem rekel, da od takrat naprej ne bom več govoril, da je slovenska družba enolična. Mi Francozi postajamo resni, šele potem, najprej smo ironični in potem smo pač resni. Mi v Franciji od Voltaira naprej je postalo to nekak naravni način komuniciranja. Že 20 let delujete na Francoskem inštitutu, še vedno imate intenzivne stike z francosko kulturo in družbo. Kakšni so, kako so se spreminjali? V bistvu struktura kot takšna je dokaj enaka. Je pa res, da Slovenija se je tudi veliko spremenila, tako da naše naloge so se verjetno tudi malo spremenili, ne. Spomnim se en čas, ko smo veliko sodelovali v zvezi z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, v prevzem valuto evropsko. Potem seveda tega ni več, ne, zdaj pa smo del pač Evropske unije, tako Francija kot Slovenija. In zelo smo se osredotočili na seveda kulturo, ne, kar je dejansko naš prvi, če mene vpraša, prva naloga, čim več mislim sodelovati pač na področju kulture. L'Institut français en Slovénie a ouvert ses portes en 1920 ans. La Seconde Guerre mondiale a interrompu son fonctionnement. Quelle est son histoire? Oui, l'histoire, en effet, l'histoire de l'Institut français est longue. Elle commence au début des années 20, alors qu'avait déjà été nommé en 1921, il me semble, un lecteur de français à l'université de Ljubljana, et on lui a proposé de devenir le premier directeur de l'Institut français, qui ouvre ses portes fin 21 ou début 22. Ce qui est formidable, c'est que, si vous voulez, au départ, l'Institut français, il a été créé au sein de l'université. Il y avait surtout une vocation universitaire. On y donnait des cours de français, on y donnait des conférences, il y avait une petite bibliothèque. Et dans l'entre-deux-guerres, c'était devenu vraiment un lieu de rencontre des intellectuels slovènes et de tendance, je dirais plutôt un peu de gauche et antifasciste. Et donc, il avait une image en tant qu'un haut lieu, je veux dire, de la pensée intellectuelle, mais aussi avec une dimension
politique pas très affirmée, mais par rapport au milieu catholique conservateur de l'époque, il était quand même considéré comme étant plutôt un centre, un lieu de rencontre des intellectuels plutôt de gauche. Donc ça lui a donné une image, je crois, extrêmement, d'une certaine manière, favorable, une image d'un lieu ambitieux, et ce aussi beaucoup puisque il était le directeur assisté d'un bureau constitué d'intellectuels slovènes, et le président du bureau c'était Oto Zupančič. Vsi direktori inštituta so bili lektori, francoski lektori na filozofski fakulteti v Ljubljani. In ta je bil prvi lektor? In ta prvi lektor je bil Lucien Tenjer, ki je prišel v Ljubljano leta 1920 in je bil pri tem v Ljubljani do leta 1924 in je poučeval francoski jezik in književnost na filozofski fakulteti v Ljubljani. No, in Lucien Tenjer je bil kasneje ugledni jezikoslovec, z našega vidika je pa seveda zanimivo, da je promoviral leta 1925 z temo dvojina v slovenščini in da je leta 1931 o Otonu Župančiču, ki ga je imel za največjega slovenskega pesnika, dotlej napisal eno knjigo, ki je imela v Franciji kar tak velik odmev. Francoski inštitut je bil pred drugo svetovno vojno najpomembnejša tuja kulturna ustanova v Dravski banovini. Središče levičarsko usmerjenih intelektualcev, a poskus njegove povojne oživitve je bil kratke sape. Leta 1946 so ga ponovno odprli, a že prihodnje leto zaprli, direktorja Lacroixja, svobodomisleca in demokrata pa izgnali. Jean-Yves Lacroix je med vojno bil v Franciji, se je tudi priključil francoski rezistenci in je ves čas imel stike s Slovenci in slovenskimi prijatelji tukaj. In po vojni, ko je bila vojna konc, po osvoboditvi Ljubljane, celo na francoskem radiju pozdravljal osvoboditev Slovenije v slovenščini z vsemi, kot je rekel, slabimi akcenti, ki jih pač kot Francoz ni čisto obvladal. In potem se je želel vrniti in je s podporo tedanjega prosvetnega ministra, pisatelja Ferda Kozaka, ki ga je že poznal pravzaprav iz 30 let, dejansko potem prišel maja leta 1946 nazaj v Ljubljano in Ferdo Kozak mu je pomagal, da se je obnovil francoski inštitut. Toda Lacroix je naredil za komunistične oblasti eno napako. To je, da dejansko se ni odpovedal nobenemu od prijateljev iz 30 let, tudi tistim, ki so bili komunistični oblasti po vojni, nesimpatični. Naprimer, tako je vezval še naprej stike s profesorom Borisom Furlanom, tako je imel stike še naprej z Zoranom Hribarjem, to pa so bili ljudje, ki so bili potem tudi s Črtomirom Nagodetom, ki so bili obsojeni na Nagodetovem procesu. Trg z oblastjo je del zgodovine francoskega inštituta. Francoski diskurs je v preteklosti večkrat prečil življenje v naših krajih. Francoska doba je na Slovenskem pravzaprav trajala le 4 leta, a ilirske province z Napoleonom so pustile velik pečat. Napoleon, topniški častnik, ki je slavil ideje francoske revolucije, a se potem na vrhu svojih moči in v zenitu svoje slave okronal še za cesarja, je na politični zemljevid Evrope ilirske province vpisal v začetku 19. stoletja. Napoléon a créé les provinces illyriennes. Déjà, le mot Illyrie est un nom antique. On sait que Napoléon aimait beaucoup l'histoire antique, il avait beaucoup lu, donc il a un peu ressuscité l'Illyrie antique. Et il a créé ce qu'on appelle des marches donc, sur le pourtour de son empire. Il a voulu créer un territoire qui fasse tampon entre l'Empire ottoman, l'Orient et le bord de son empire. Nous avons amené ici tout d'abord le décret original de création des provinces illyriennes, donc signé par Napoléon au camp de Schönbrunn à Vienne le 14 octobre 1809. C'est la minute du brouillon, donc ça a été écrit par son secrétaire sous la dictée. C'est un petit document qui n'est pas très beau à voir, mais dont l'importance est primordiale pour la création des provinces illyriennes. Ilirija je imela strateško vlogo, saj je po celini presekala angleške trgovske poti. Napoleon je namreč želel avstrijsko cesarstvo odrezati od Velike Britanije in z ustanovitvijo ilirskih provinc mu je to uspelo. Ljubljano naj bi določil za središče zgolj zato, ker je bila blizu avstrijske meje, sicer naj bi Trst veliko bolj cenil. Pour nous autres Parisiens, Ljubljana, c'est à la fois la ville qui représente
encore ce qu'on appelle la Mitteleuropa, c'est-à-dire cette Europe du centre de l'Europe, mais en même temps qui est tellement proche, parce qu'elle est à peine de l'autre côté des Alpes, tellement proche de la France. Francozi so sprva mislili, da obstaja skupen ilirski jezik in šele Valentin Vodnik jim je razložil, da se jezik Ilircev deli na srbskega in slovenskega in predlagal nadaljen obstoj dveh samostojnih književnih jezikov. Čeprav je bila ena osnovnih pridobitev v času francoske nadvlade enakost pred zakonom, fevdalnega reda Francozom, čeprav so želeli, na naših tleh ni uspelo odpraviti. Zato jih ni podpiral ne kmečki sloj in ne plemstvo. Čeprav so uvedli tukaj celo vrsto ukrepov, ki so spadali v ta, zdaj rečemo, okvir neke meščanske, moderne državne, politične in upravne modernizacije. To med slovenskim prebivalstvom, ki je bilo tedaj zelo tradicionalno, to se pravi ne samo med kmeti, ampak tudi med meščanstvom, ni bilo zelo popularno. Tudi tisto, da so Slovenci uvedli, oziroma da so Francozi uvedli slovenščino v šole in imela tam v francoskih šolah v času ilirskih provinc bistveno več ali pa pomembnejše mesto kot prej v marijo-terezijanskih šolah oziroma v avstrijskih šolah. Tudi to je le deloma točno, ker v osnovni šoli so dejansko se je razširil ta pomen slovenščine, v nižjih gimnazijah pa je slovenščina pravzaprav bila v veljavi samo eno dobro leto. V Ljubljani že vrsto let deluje francoska šola. Po svetu je 488 izobraževalnih ustanov tega tipa. Francoska šola obstaja v 130 državah. Med 320 tisoč učenci po svetu jih je 60% nefrancozov. Vpisala sem se, ko sem bila še v vrtcu. Zdaj sem v 5. razredu. Lahko je, ampak 5. razred postaja že malo težji. Zdaj sem v 2. razredu, imamo tudi francoske knjige, imamo tudi pesmice francoske. Prejšnjo leto smo pa tudi par slovenskih, zato ker imamo tudi slovenščino. Je suis ici pour encore 2 ans. Je viens de Rouen. C'est une école très bien, on apprend le français, le slovène. J'aime bien apprendre le slovène. Alors, l'école française existe depuis 1991 grâce à la création de l'école Renault, donc pour la création de la société Revose. Et petit à petit, l'école française a ouvert ses portes à d'autres enfants, en particulier les enfants slovènes, pour signer un contrat de partenariat avec l'Agence des établissements français à l'étranger. Donc on peut dire que l'école française existe depuis plus de 20 ans au sein de cette école Livada pour se développer vers de plus en plus de public. Dejansko je francoska šola prisotna na naši šoli skoraj od samega začetka, tako da delimo te prostore. Francoska šola je privatna in ima francoski kurikul, tako da so popolnoma samostojni pri svojem delu. Seveda mi se z njimi želimo čim bolj spoznati, z njimi družiti in sodelovati, prav zaradi tega, ker je tudi naša šola zelo multietnična. Nous avons 91 élèves à ce jour dans notre école. Nous sommes en croissance d'année en année. Il y a de plus en plus d'enfants qui s'inscrivent dans notre école. Et je pense pouvoir vous dire qu'il y a 36 élèves qui sont slovènes et nous accueillons à peu près également aussi 30 autres élèves de différentes nationalités. Donc on a une école très multiculturelle avec donc à peu près un tiers de Français, un tiers de Slovènes et un tiers d'autres nationalités, qu'elles soient américaines, belges, suisses, grecques. Enfin, on est très riche au niveau de cette richesse et on en est fiers. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de Français en Slovénie, il y en a pas mal, et il y a surtout énormément de Français qui passent en vacances en Slovénie. Beaucoup vont ensuite en Croatie, mais on a calculé qu'il y a à peu près entre 90 et 100 000 Français qui passent chaque année en Slovénie. Donc c'est pas négligeable du tout. Et surtout, c'est un pays que les Français commencent à apprécier de plus en plus, la Slovénie, commencent à connaître de plus en plus. Cela étant dit, pour les projets de coopération futurs, ils sont très nombreux.
Depuis 2 ans maintenant, il y a eu une intensification considérable, véritablement considérable, des relations entre la Slovénie et la France. Depuis l'arrivée en France de la nouvelle équipe autour du président François Hollande, il y a la conviction qu'en Europe, il n'y a pas de petit pays, qu'un pays de 2 millions d'habitants est tout aussi important qu'un pays de 66 millions d'habitants, comme la France, ou de 80 millions d'habitants comme l'Allemagne. Donc on a un dialogue entre nos deux pays qui est constant et qui est au plus haut niveau du président de la République, au niveau des premiers ministres, au niveau du ministre des Affaires étrangères et de tous les ministres du gouvernement. Ça nous occupe beaucoup. Ces relations bilatérales très intenses nous occupent énormément. Et elles sont déclinées dans toute une série de projets de coopération, puisque vous le savez, la Slovénie est un partenaire stratégique de la France. Il y a un accord de partenariat stratégique. Cet accord de partenariat stratégique concerne tous les pans de la coopération. Svojvrstno sodelovanje na kulturnem podiju vzpostavlja več posameznikov in skupin. Društvo Peter Martinc, ki goji frankofonstvo in frankofilstvo, nosi ime nekdanjega profesorja francoščine na Koprski gimnaziji, ki je vzgojil cele generacije ljubiteljev tega jezika. Sedanjost je ponovitev, ki se izreka iz razlike. Kulturno društvo Peter Martinc že 15 let skrbi za stike s francoskim jezikom in kulturo, doma z raznovrstnimi prireditvami, po svetu pa tudi z ogledi razstav in s podobnimi prireditvami, ki so namenjeni spoznavanju francoske kulture. Nazadnje pa smo pripravili zelo zanimiv projekt, to je niz prireditev, s katerimi bomo počastili francoskega pesnika Paula Valerija. Zakaj tako? Zato, ker se je babica rodila v Kopru, mama pa v Trstu in tako želimo povezati vsa 3 mesta, Koper, Trst in Set, s katerim bomo najverjetneje v kakšnem letu pripravili tudi pobratenje. Toliko o načrtih, upam, da se bo vse dobro izšlo. Vrsto let je bila zelo dejavna skupina študentov francistike z Filozofske fakultete Ljubljanske univerze, imenovana Le Théâtre, ki je preigravala francoske klasike in se predstavljala na domačih in tujih amaterskih odrih. Študijska leta smo pametno unovčili, bi lahko rekli. Veliko smo potovali, bili na vseh koncih Francije, na različnih odrih stali. Eno od predstav smo celo dokončali v Franciji, v Strasbourgu, drugega bogatili in pustili, da nas je Francija bogatila. Videli toliko predstav na tujih odrih, seveda amaterskih predstav, ampak vendarle na nek način se je takrat dejansko ustvarjala Evropa. Mi smo bili, to je bilo obdobje 90-ih let prejšnjega stoletja, ko je bila ta energija tega evropskega povezovanja še bolj na začetku in smo bili zelo dobrodošli tisti, ki smo prihajali iz držav nekdanje Jugoslavije, torej držav vzhodnega bloka, bi lahko rekli, in smo bili za njih neka zanimiva izkušnja, hkrati je bil ta zahod za nas zanimiva izkušnja, to prepletanje tega vzhodnega in zahodnega, in Francija se je tudi na tem področju, na področju amaterskega gledališča za nas izkazala kot izjemna gostiteljica. Natančno se lahko spominjam, da je bil začetek postavljen v leto 1984, ko je pravzaprav skupino ustanovila bivša francoska lektorica na Ljubljanski filozofski fakulteti, gospa Joséphine Ferrari. Ona je seveda končala svoj mandat po 4 letih, to se pravi 88. leta, tako da sem nekako potem krmilo od 89. pa do 93. prevzel sam. Ravno to je bila v bistvu tudi na samem začetku, osnovna ideja, kar pomeni, da se razvija predvsem ta govorna kompetenca študentov, seveda potem tudi, da dobijo nekaj več samozavesti v izražanju. Discipline so nosilke diskurza, ki govori o pravilu. Jezike osvajamo postopoma in slovanski jeziki, ki se delijo v 3 skupine, južno, zahodno in vzhodno slovanske, so med težjimi. Sem se učila malo slovenskega, ampak nažalost slabo govorim in to je težko, bo vse govorijo tukaj angleščino in seveda govorim boljše angleščino. Ale za me je zelo zanimivo, bo že govorim i polsko, i rusko, ukrajinsko i za me je
zelo zanimivo, jaki jest ten język slovenski. Ale ampak ni lahki. Lahek. Lahek, ni lahek.